pekee umwana umwe w'ikinege. Yule mama uwo mubyeyi hakukuwa na mwanaume, mwana umugabo yari afite, alikuwa na mtoto mmoja. yari afite umwana umwe. Yule mtoto wake akakufa. Uwo mwana umwe arapfa, na wakati alikufa nico gihe amaze gupfa wakamtia kwenye sanduku, bamushira mu sanduku, wakasema twende tumuzike, reka tujye kumushingura, sababu Yesu anaweza yote, kuko Yesu ashoboye byose. Anapita pale, yaranyuze, anakutana na watu wanakuya, abona abantu barimo baragenda, sanduku banaileta, badatwara isanduku, muko maiti, harimo umupfu, mamake iko nalia, nyina yari anapenda na kuima, yabikunze nabwo arakwima. Mungu anaweza yote, Imana byose irabishoboye. Huyu mgonjwa akatembea, uyu murwayi arigendera, na murago yake ukichwa, akubita ikirago cye ku mutwe. Ilikuwa dimanche, byari ku Isabato, watu wako wanatembea munjini, abantu bari barimo bagenda, wanamwangalia wanasema, baramureba, nani mwenye aliponyesha huyu? wowe ninde wagukijije? Na nani mwenye anakuambia wewe murago siku ya Mungu? wowe ninde ukubwiye ngo wikorere ikirago ku munsi w'Imana? Imana itashobora. Kuna kitu kenye napenda Mungu akufanyizie, hari ikintu nifuza ko Imana yaguha. Ninataka Mungu akufungue, ndagira ngo Imana igufungure, Mungu akupe baraka, Imana iguha amahirwe, akuwezeshe kuamini nguvu zake, igushoboze kubw'imbaraga zawe, ushinde mwaka, kugira ngo utsinde uyu mwaka. Kuna wenye walikufaka, hari abapfuye, walikuwa na mali kuliko wewe, hari abari bafite ubutunzi kukuruta wewe. Ulikuwa nini? Wewe watanze iki? Mungu ana uwezo juu yako. Imana ishoboye byose. Nini ndio inakusumbua sasa? Iki kikuzengereje? Chakula. Ntuzateshwe ubwoba n'ibiryo. Hata wenye wanapendaka chakula, abakunda ibiryo na mafuta, wenye hawajui nguvu za Mungu, abatazi imbaraga z'Imana, waingie mwa mafuta, binjire muri ayo mavuta. Wabinti wakiingia mule, benshi binjiramo, wakakula wakakunywa, bararya baranywa, wakajipaka vizuri, barisiga. Siku inafika sasa ya umunsi ugeze, siku ya mtihani inafika, umunsi wo kugaragazwa wageze, inafika, iragera. Nataka nikwambie, ndagira ngo ubwire, mbele za Mungu, imbere y'Imana, siku yako itafika, umunsi wawe wagera, kila mtu atasimama, umunsi wawe wagera, umuyobozi atasimama, umuyobozi azahagarara, umuyobozi atasimama, umuyobozi azahagarara, umusambanyi azahagarara, kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake, buri wese azahagarara kubye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nanifurahisha sana, Mungu wabariki. Amen. Abacuranzi namwe Imana ibahe umugisha. Numvishe nabo bakoze ahantu nanjye numva nkaho ndashaka gukora. Iyo ngira icyo mbana kukibaha, ariko Imana ibahe iherezo ryiza. Ntimuzaje mucuranga gusa ku mubiri, mucurange kugira ngo muzaje no gucuranga hariya hejuru. Amen. Bila kukawia cyangwa se tudatinze, turasoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Yohane. Ubwo muradusomera ko nje mfite Biblia y'igiswahili, ariko habuze umuntu wamfasha gusobanura mu giswahili. Ni gute mu giterane habuze umukongomani umwe twajyana nanjye akamperekeza? Ubwo nyine ibiri bunanire murabifata uko nguko. Amen. Tutasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohane. Utanisaidia? Okay. Tutasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohane sura 5 na mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Yohane 5:6 9. Tusikie msomaji atusomee mstari 3. Amen. Tumweza kwa Yesu Kristo kwa kanditswe na Yohana ibice 5:6. Some. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Ubwo yaramusubiza ati, databuja, simfite umuntu kunya ikidendezi. Iyo amazi yihindurije ntiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, yuka wikorere uburiri bwawe gende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ariko umunsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijwe bati, dore uyu ni umunsi w'isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe aramubaza ati, wanyijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Umwami Yesu ahimbazwe.
kiini kia neno ambacho utagusia mchana wa leo, ikintu ugomba gufata muri iki gitondo, umutwe w'ijambo, neno linasema hivi. Ijambo liravuga ngo Mungu anaweza yote. Imana ishobora byose. Mungu anaweza yote. Imana ishobora byose. Ambia mwenzako mwenye kwa pembeni yako hivi, ubwire mugenzi wawe kuri iruhande, eti Mungu anaweza yote. Ngo Imana ishoboye byose. Mungu anaweza kenye kinakushinda. Imana ishoboye ikirimo kikunanira. Neno la Mungu linaniambia hivi. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Yesu wakati alifanya kazi ya injili, icyo gihe Yesu ako kazi yakoze, anatembea, yari ari magenda, anafika kwenye kisima cha Betsaida. Yari ageze ku ruzi rwa Betsaida. Wakati alifika pale, ageze aho ngaho, ndiko inaniambia, ibyanditswe birambwira, kulikuwa viwete. Hari umuntu uryamye, kulikuwa viwete ibimuga, hari ikimuga, kulikuwa vipofu, hari n'impumyi, kulikuwa kila mgonjwa pale kwenye kisima cha Betsaida, hari umurwayi aho ngaho i Betsaida. Lakini neno la mshangao, ariko ijambo rikomeye, mtu mmoja alikuwa pale, hari umuntu umwe aligonjwa miaka 31, yari amaze imyaka 38, na alikuwa pale kuna ngoja uponyaji, yari akeneye cyangwa ararindiriye uwamukiza cyangwa umukiro. Alibaki pale siku za kutosha, yari amaze aho ngaho igihe koko gihagije. Alifika pale namna gani? Ariko yageze bate, jamaa yake, abagenzi be, umuryango we cyangwa umuryango we, baramujyanye mujugunya aho ngaho, baramujyanye bamujugunyaho, wakamutupa pale, baramujugunya aho ngaho. Akakosa rafiki, yabuze inshuti, akakosa ndugu, yabuze inshuti, akabaki pale siku za kutosha, ahamara igihe koko gihagije. Aligonjwa ugonjwa wa vunja mishipa yake yote na mifupa, ngo icyo gihe cyose amaze amagufa ye n'imitsi ye byose byari byararangiye. Lakini sasa ariko igihe cyanyacyo, ndani ya kisima, ariko aho ngaho muri icyo cyuzi, malaika alikuwa anashuka, malaika yajyaga amanuka, ingia kwenye kisima, yakwinjira aho ngaho, geuza maji, agahindura amazi. Haleluya, haleluya, anageuza maji, agahindura amazi. Akaligeuza maji, icyo gihe ahinduye amazi, mtu wa kwanza mwenye alipata uwinjiyemo bwa mbere anapata uponyaji, agahita abona umukiro. Huyu mgonjwa, uyu murwayi alisumbuka kabisa, uyu murwayi yari ateseke, yari ababariye, hakupata rafiki wa kumchovya, yabuze umuntu wamushyira mu mazi. Lakini maandiko yananiambia, ariko byanditswe sababu Yesu anaweza yote, kuko Yesu ashoboye byose. Anapita pale kwenye kisima cha Betsaida, wewe yaranyuze aho ngaho Betsaida, anakuta ule mtu uko muhali mubaya sana, asanga umuntu ari mu bibazo, asanga aranabi cyane, imyaka 38, iko pale anagonjwa, yari aho ngaho arwaye. Yesu akamsikilia huruma, Yesu yumva muzima, anaweza yote, ariko kuko ashoboye byose, anapigana kila vita yote, arwana n'intambara yose, anashibia kila gisa nataka, akabikora mu buryo abishaka, anatumika kama Mungu, agakora nk'Imana, anatumika kama mwanadamu, ntabwo akora nk'umwana w'umuntu. Sema amen. Vuga amen. Anatumika kama Mungu, akora nk'Imana, anatumika kama mwanadamu, ntabwo akora nk'umwana w'umuntu. Atalipita igihe yari arimo ahanyura, aramureba, anamuuliza, aramubaza, wataka kupona? Urashaka gukira? Yeye hakujua iko nasema na nani, ntabwo we yarazo barimo bavugana. Labda na wewe ngubu nawe kuna saa uningia kaumu, hari igihe nawe winjiye mahangaha, lakini haujua kile kufanya nini, ntabwo uzi wewe icyo waje gukora, hausikia sauti ya Mungu, ntabwo urumva ijwi ry'Imana, ujue tofauti ya sauti ya shetani na ya Mungu, ntabwo uri kubasha gutandukanya ijwi rya Satani n'Imana. Sasa fanya angalisho, reka rero urebe, sikia sauti ya Mungu, umva ijwi ry'Imana, ujue na sauti ya shetani, umenye n'ijwi rya Satani. Yesu anaingia pale, Yesu arahinjiye, anamwambia, aramubwira, wataka kupona? Urashaka gukira? Na akamjibu akamwambia, nawe aramusubiza, sina kunitia kwenye maji. Nje ntawenzi wanshira mu mazi, kunitia kwenye maji, sinzi wanshira mu mazi. Hakujua iko naongea na nani, ntabwo yarazo bavuganaga, hakujua kama ni Yesu muweza yote, ntabwo arazi ko ari Yesu ushoboye byose, hakujua kama ni Yesu muweza yote, ntabwo arazi ko ari Yesu ushoboye byose. Kimenya ko ari Yesu ushobora byose, angejua ni yali kumubwira za kufanya chochote, yali kumubwira ngo ndashaka gukira. Pale akamwambia, aho ngaho wataka kupona?
urashaka gukira, naye akamjibu akamwambia, nawe aramubwira, sina kunitia kwenye maji. je nawe mfite wanshira mu mazi. Yesu we ku giti cye akuangalia kabila yake, ntabwo yarebye uko ateye, akuangalia burefu yake, ntabwo yarebye uburebure bwe, akuangalia ufupi wake, ntabwo yarebye ubugufi bwe. Nataka nikwambie, ndagira ngo nkubwire, kama kanisa nk'urusengero rwose uningia mu mambo ya kabila, winjiye ahantu moko, winjiye mu moko, urusengero ruyoborwa n'amoko, uru rusengero ruyobowe n'amoko, Uwiteka ndarukunda, Uwiteka ntabwo arukunda, icyo abantu bageraho, nari icyo abantu bageraho. ubwoko bwiza Uwiteka akunda, ichi yenye Mungu anapenda, ko Uwiteka akunda n'ubwoko bukishijwe gusa. Haleluya, abakristo turi bwoko akunda. Amen, amen. ntabwo yarebye ubwoko bwiwe, ntabwo yarebye ubwoko bwiwe, yarebye ubukene bwiwe, ntabwo yarebye ubukene bwe, yarebye ubukire bwiwe, ntabwo yarebye ubukire bwe. Pale akamwambia, aho ngaho aramubwira, simama, haguruka, wende, wowe ugende. maandiko yananiambia, ibyanditswe birambwira, alikuwa anavunjika, we yaravunaguritse wakati Yesu alisema, ariko Yesu avuze kwa neno lake, ku ijambo ryo gusa, pale aho ngaho mishipa yake, imitsi ye ikiingia nguvu, ijyamo imbaraga, mifupa yake, amagufa ye yenye ilikuwa inavunjika, ayo ngaho yari yarazahaye, zikaingia ingufu z'imbaraga zijyamo. Haleluya, haleluya. pale akasimama, aho ngaho arahagarara, akamwambia, aramubwira, kamata saki yako yenye ulikuwa unalala, fata ibirago byawe, kamata saki, fata ibyawe. ntabwo yari kubona ikirago, ntabwo yari kumwe n'ikirago, birashoboka n'umufuko yararyamyeho, bishoboka ko ari n'umufuka. akamwambia, aramubwira, kamata njia, fata inzira, wende, wowe ugende. haleluya, haleluya. ingekuwa nabii yaza kuba ari umurebyi, yaza kuba ari umurebyi, umuhanuzi uwo muri iki gihe cya none, mu gihe cy'ubu ngubu, mbere yo kumuhagurutsa aho ngaho, mbere yo kumuhagurutsa, angemwambia kwanza, yari kumubwira, andikisha hitaji, banza wandike icyifuzo, noneho vuga ari icyo uzatanga, Imana nigufasha. wowe uvuge n'ikindi uzongeraho, Imana nigufasha. niko kazi k'abahanuzi b'iminsi ya nyuma, muri ino minsi ya nyuma niko kazi abahanuzi bafite. vuga ari icyo uzatanga, ngo usengeye ugakira, ngo ese ndamutse ngize icyo ngukorera uzatanga iki? wewe kunawaza kama unabii ni kazi ya kwenda unatrezea watu, wowe uribwira ko ari akazi kandi urimo iyo urimo urabwira abantu icyo bazatanga. wewe tumika kazi ya Mungu, wowe kora akazi k'Imana. andiko inaniambia, ibyanditswe birambwira ngo hatakusahau Mungu, Imana ntabwo izakwibagirwa. kila mwenye aliita, uwo yahamagaye wese alimuita kumupa kitu, yamuhamagariye kugira ngo agire icyo amuha. ukuita kwenda unadanganya watu, ntabwo yaguhamagaye kugira ngo ugende ubeshabesha abantu. tulia, wowe tuza, karama yako ya maombi, amasengesho yawe tumike mzuri, akore neza, hapana kudanganya. ntubeshe. Mungu anasema, Imana iravuga, Mungu ananiambia, Imana irambwiye, sema benye alikwambia, wowe vuga ibyo Imana kama yakubwiye. kukwambia nyamaza, niba ntacyo yakubwiye ceceka, usijitie ko laana. ntujye kwishyiraho urubanza. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira, simama wende, wowe haguruka ugende, sababu naweza yote, wowe menya ko njye nshoboye byose. inulia Bwana mkono, zamurira Imana akaboko. Yesu anaweza yote, Yesu ashoboye byose. kamusimamisha Yesu aramuhagarika miaka 38. mu myaka 38. Wewe una kashida kadogo, wowe ufite akabazo gato cyane, mwezi moja tu, ukwezi kumwe. labda dada, wowe mushiki wanjye, ulikawia kuolewa, wowe wumva waratinze gushaka miaka 23, imyaka 23, unaanza ambia Mungu, mbona mimi wowe utangiye gukuka umutima ubwira Imana ngo bimeze bite. mwenzako aligonja miaka 33 undi we yarwaye imyaka 38, akaivumilia, aratuza. wewe miaka 23, imyaka 23 y'umukobwa, unakawia kuolewa, nge byananiye gushaka. korale mimi naiacha, jewe ndumva ngiye kubivamo, ombi mimi naiacha, nge amasengesho ndayaretse. tuiache, wowe yareke, tuiache, ntuyareke, acha hayo.
wowe nushaka uyareke. Mungu anatumika kama Mungu, Imana ikora nk'Imana, mwanadamu naye anatumika kama mwanadamu. Umwana w'umuntu akora nk'umwana Wakati w'umuntu. anataka na kupatia, Iyo ashatse araguha, wakati anapenda na kuima. iyo abikunze nabwo arakwima. Mungu anaweza yote. Imana byose irabishoboye. Huyu mgonjwa akatembea, Uyu murwayi arigendera, na murago yake ukichwa, akubita ikirago cye ku mutwe. ilikuwa dimanche, Byari ku Isabato, watu wako wanatembea munjini, abantu bari barimo bagenda, wanamwangalia wanasema, baramureba. nani mwenye aliponyesha huyu? Wowe ninde wagukijije? Na nani mwenye anakuambia wewe murago siku ya Mungu? Wowe ninde ukubwiye ngo wikorere ikirago ku munsi w'Imana? Aliponyesha, Uyu wagukijije hana akili, nta bwenge, na wewe hauna akili. nawe ntabwo ufite. Sasa wewe unaeba murago wa Edi, Wowe uragendana ikirago gute ku Isabato? akamwambia, Baramubwira, mwenye aliniponya njyewe wankijije aliniambia, yambwiye, kamata murago yako, fata ikirago cyawe tembee nayo, ukigendane, iwe ushuhuda. kugira ngo bize Sema kuguhindukira amena. ubuhamya. Na wewe una ushuhuda, Nawe urabufite, wokovu yenye uko nayo, agakiza ufite, ni ushuhuda wako. ako ngako nibwo buhamya Uliacha bwawe. uzinifu wewe, Wowe ntugire ikibazo, uliacha usherati, wowe waretse ubusambanyi, uliacha kunywa pombe, wowe waretse ubusinzi, uliacha urozi. wowe waretse kuroga. Ile ni ushuhuda wako yenye unabeba. Ubwo ngubwo nibwo buhamya wogendana. Pigia Bwana mikono. Pigia Bwana uzamurira ukuboko. Yesu anaweza yote. Yesu byose arabishoboye. Akamwambia wende, Aramubwira ngo wegere, na akakamata njia akafanya nini? wowe arafata inzira arigendera, Akaenda mu kanisa. aragenda mu rusengero. Yesu naye wakati aliingia mu kanisa, Yesu nawe yinjiye mu rusengero, anamkutana namu, aramubona, akamwambia hivi, aramubwira, wewe umepona, wowe wakize, sasa ufanye angalisho, wowe none urebe icyo ugomba gukora, usirudie nyuma. ntuzongere gusubira inyuma. Kile yenye itakupata inaweza kuwa mubaya kuliko yenye ulikuwa nayo, byakugeraho byazana ingaruka kuruta izo wahuye nazo. na wewe ukirudia nyuma, Nawe nibeshye ugasubira inyuma, utapata maisha mabaya. uzahura n'ibyago mu kubaho kwawe. Mungu anaweza yote. Imana irashoboye, Mungu anaponya magonjwa Imana irakiza kwa wakati wake, mu gihe cyayo. anaponya ukosefu, Imana irakiza, hata nafufua wafu. n'abapfuye irabazura. Neno la Mungu linaniambia, Ijambo ry'Imana rirambwira, Yesu anaingia Naini, Yesu arinjira kwenye mji wa Naini mu mujyi w'Inayini, pale Luka 7. muri Luka 7. Utaona namna Yesu alitembea, Urabona aho Yesu yari arimo agenda, fika mu njia, ageze mu nzira anakutana mtoto abona umwana, amekufa. umwana wapfuye. Alikuwa tena mtoto wa pekee, Yari umwana umwe w'ikinege. yule mama Uwo mubyeyi hakukuwa na mwanaume, nta n'umugabo yari afite, alikuwa na mtoto mmoja. yari afite umwana umwe. Yule mtoto wake akakufa, Uwo mwana w'umwe arapfa, na wakati alikufa n'icyo gihe amaze gupfa wakamtia kwenye sanduku, bamushyira mu isanduku, wakasema twende tumuzike, reka tujye kumushyingura, sababu Yesu anaweza yote. kuko Yesu ashoboye byose. Anapita pale, Yaranyuze, anakutana na watu wanakuya, abona abantu barimo baragenda, sanduku wanaileta, baratwara isanduku, muko maiti, harimo umupfu, mamake iko nalia, nyina yari arimo ararira, na wengine wanamsaidia kulia. n'abandi bari barimo bararira. Mtu anaweza kusaidia kulia Umuntu ashobora kuba arimo aragufasha kurira, na hata kusaidia ku maisha yenye uko nayo. ntabwo azagufasha ku buzima ufite. Kuna mwenye anaweza kusaidia kulia tu, Hari uwagufasha kurira gusa, anakuambia pole akakubwira ngo ihangane, pole, ihangane, lakini hata angalia hitaji yako wala shida yenye uko nayo. ntabwo azabona ibibazo urimo. Nao walimsaidia kulia tu, Ntabwo bari kumufasha kurira na gusa, wako wanasema tunambeba kwenye kaburi, bakavuga ngo tumujyanye gushingura. lakini Yesu Ariko Yesu, anakuya, Yesu araza, anawaangalia, arabareba, anawaambia arababwira, muceceke mwese, tuwa chini. mushyire hasi. Ema wakasema mtu gani huyu? Uyu ninde Mwenye atasimamisha watu na maiti? ninde ushobora guhagarika bagiye gushingura? Sababu Yesu anaweza yote. Ariko kuko Yesu ashoboye byose, Alisema igihe avuze roho zao zikashuka, imitima yabo iramanuka, sanduku bakaiweka chini, isanduku bayishyira hasi. akasema hivi, Nawe arangije aravuga ngo, kijana wowe mwana, kijana wowe toka mwa hii sanduku. sohokamo. Sema amena. Vuga amen, Sema amen. vuga amen. Anatoka musanduku. Ava mu isanduku. Yesu anaweza yote. Yesu arabishoboye. Nezi kutosha musanduku, unataka zikwa, Akura mu isanduku wari ugiye
ugiye gushingurwa, nawe yagukuramo ugiye guhambwa, nawe yagukuramo ugiye guhambwa, yagusubiza ibisubizo byakunaniye. haleluya, Haleluya. haleluya. Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye byose. Ule kijana katoka, Uwo mwana asohokamo, akamkamata mkono, amufata akaboko, akamwambia mama yake, arabwira nyina, mtoto wako akira umwana wawe. Haleluya. haleluya. pale pale Yesu Aho ngaho Yesu akajiendea yake. Yesu arigendera, Kuuliza kitu kingine, nta kintu yageze abaza Yesu kintu. anaweza yote. Yesu ashoboye byose. Yesu anapanda, Yesu arazamuka, akiingia Betania, aragenda ageze i Betaniya, kuta Lazaro anakufa. asanga Lazaro nawe yapfuye, Fanya siku 4. yari amaze imyaka 4. Ndiko inaniambia Ibyanditswe birambwira, Yesu alijua Yesu yarazi neza Lazaro anakufa, ko Lazaro yapfuye, lakini alipenda ariko icyo yashakaga kazi ya Mungu kwari ukugira ngo imirimo y'Imana, ionekane. imirimo y'Imana Kazi igaragare. yenye Mungu alikutuyamo Hari akazi Imana yagushizemo, ionekane. hari imirimo Imana yagutoreye ngo igaragare, Alitia mu watumishi hari akazi Imana yashyize mu bakozi bayo, ionekane. hari imirimo Imana igira ngo igaragare, Yenye alitia mu waimbaji hari imirimo Imana yashyize mu baririmbyi ionekane. ni ukugira ngo Kazi igaragare, yenye Mungu iko mu Kristo hari imirimo Imana ikorera mu bakristo ionekane. ni ukugira ngo igaragare. Haleluya. haleluya. Pale pale Yesu Aho ngaho Yesu aliingia Betania. yinjira i Betaniya, Wakati Martha alimuona, aho ngaho Marita amubonye alikuwa analia yari arimo ararira, kama vile nao uko nalia leo. nk'uko nawe urimo urarira, Ikintu kiri kukuliza nawe hari ikikuriza, kirakomeye cyane, kirakomeye. ariko bwira Yesu, bwira Yesu ashobora byose. Ambia Yesu. Haleluya. Amen. Pale pale Aho ngaho Marita akamwona, Marita aramubona, akamwambia aramubwira, wewe unakuya, uyu munsi uraje, rafiki yako Lazaro n'uburyo ari inshuti yawe, anafanya siku 4 na kufa. amaze imyaka inapfuye, amaze iminsi inapfuye. Kama ungekuwa hapa, Uza kuhaba hangekufa. ntabwo yari gupfa. Na akamwambia, nawe aramubwira, Lazaro hakufe, Lazaro ntiyapfuye, lakini anasinziriye. we arasinziriye. Haleluya. haleluya, Kugera kule siko gupfa, haleluya, kwiheba. haleluya, Iteka arakuzi, haleluya, ndashobora byose, haleluya, bikunaniye byose, Haleluya. ubwira arabikora. haleluya, amen. Pale pale Aho ngaho Yesu anasema, Yesu aravuga, maandiko yananiambia ibyanditswe birambwira, sura yake ikabadilika. isura ye bita mu maso ye arahinduka. Pale pale Aho ngaho hakuuliza rufaranga, ntago yegeze yaka urufaranga, hakuuliza mbuzi, nta hene yasabye, hakusema mwandike hitaji, ntago yegeze avuga ibyo muza imihigo, hoya. ntacyo yasabye. Akaambia wa vijana, Barababwira, mutoshe jiwe kwenye kaburi. mukureho igituro. Marita akamwambia, Marita aramubwira, mbona alishaanza nuka? ko mbona yamaze kunuka, Atanukia watu aranukira abantu mbele za Mungu, imbere y'Imana. mwaminifu, Ibyo ngibyo binuka. umukiranutsi w'Imana buri gihe ahora ahumurira Imana. haleluya, umukiranutsi ahora ahumurira Imana wapfa, nubwo wapfa. igituro cyawe kizarindwa. haleluya, Haleluya. haleluya, Kugira ubwoba, haleluya, utacyuba, haleluya, hautakufa bali utaishi. haleluya. ntacyo muzabaho. Akamwambia, Aramubwira, akawaambia mutoshe jiwe. arababwira ngo mukureho igituro, Fanya haraka, mutoshe jiwe. mukureho vuba vuba, Fanya haraka. mukureho vuba vuba. Yesu Akasema, aramubwira, Lazaro, toka mule, sohoka haraka, vuba. Haleluya. haleluya. Kwa neno ambayo inaandikwa kwenye Mathayo, Ni ijambo ryanditse muri Matayo, kama tunaomba iyo dusenga tusipapayuke ngo nitugire ubwoba, tuseme kwa maneno machache, tuvuge amagambo make kusudi tusisahabu mwanzo na mwisho. kugira ngo tumenye itangiro n'iherezo. Yesu naye aliomba kwa machache. Yesu nawe yasenze make. Lazaro njoo. Lazaro ngwino. Pale pale aho ngaho aliyekufa, yari yapfuye, aliyekufa siku 4, yari amaze iminsi 4, akatoka kwenye kaburi asohoka mu gituro, akiwa mzima. Haleluya. yari akiri muzima, Akiwa mzima, yari muzima, akasimama arahagarara, na watu wakasema, n'abantu baravuga, mtu gani huyu? uyu ninde? Mtu gani? Uyu ninde? Lazaro naye siku 4 nakufa, n'iminsi 4 yari amaze mu gituro, abaye muzima. Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye byose, Anapana maisha.
Yesu atanga ubuzima, anafufua wafu. Yesu arazura. Haleluya, haleluya. Anapana wanaume, atanga abagabo, anapana watoto, atanga abana. Labda uko na miaka na uzale, ni imyaka umaze utabyara, lakini tulia tu, wewe tuza. Mungu anakujua, Imana irakuzi. kama hauna Bwana, niba udafite umugabo, anaweza yote. Imana izi byose yabishoboye, azaguha umugabo. Acha tu zambi, wowe reka ibyaha. Ninakumbuka, ndibuka huyu binti Esther, Esther alikosa mwanaume, yari abuze umugabo, lakini ariko igihe kimwe Aswero, mfalme Aswero Muswanizi akaita, arahamagara siku moja bibi yake, umunsi umwamagara umugore we, anakuwa na karamu kwake. Umugabo yari afite ibirori we, akamwita, njoo hapa. Aramuhamagara ati vayo, nikoneshe wenzangu, wereke bagenzi banjye. Wakati alimuita, agiye yaramuhamagaye, akafanya mafiere, we ashaka kwiyemera no kwishyira hejuru, yishyira hejuru. takuya ntabwo nza. Mama wa kiburi, umumama w'agasuzuguro. kuna sabu nyumba yenye uko nayo, hari inzu ufite, kama uko mu bunyumba, niba uri mu magambo, weye niba uri mu wawe, niba uri wawe, ukaba uri umudamu w'agasuzuguro, ukaba uri umugore w'agasuzuguro, force iri ku muryango wawe kandi uzicuza. Uyu Esther, Mungu alitaka pate umufalme, Imana yagira ngo imuhereze umugabo, lakini kupitia bibi yake, kugira ngo bibeho. Bibi yake alisema siwezi ingia kwenye huko, jewe ntabwo nza kuhinjira. Wakati alikatala kuingia kwenye baraza ya Igihe yanze kwinjira mu ibaraza, baraza ikasema hivi, baraza ikasema, ibaraza riravuga, ku ibaraza baravuga, igiterane cyari kiyoboye iyo nama, igiterane cyari kiyoboye aho, bakasema hivi, baravuga, uyu mama, uyu mugore mufukuze, mwirukane. Shie tunasema vile, twebwe turavuze ngo mwirukane. Mfalme na akasema, umugabo aravuga, na mimi namfukuza, nanjye ndamwirukanye. Sasa wakasema hivi, icyo gihe babivuga, tumutafutie mwanamke wa mzuri, reka tumushakire umugore mwiza. ndio maana maandiko nasema, niko ibyanditswe bivuga, mwanamke mzuri haiko sura, umugore mwiza si ubwiza, lakini ni tabia. ariko ni uguca bugufi. Wa mama mshangilie Bwana, wa mama muzamurire Imana amaboko, wa mama mzuri mshangilie Bwana, muzamurire Imana amaboko. wanakuwa na tabia ya kuba bwana yabo, abafite icyubahiro ku bagabo babo no guca bugufi. Muvuge amina, mama museme amena, muvuge amina, wa mama museme, wa mama muvuge amina. Haleluya, haleluya. Pale aho ngaho ule mwanamke akafukuzwa, umudamu arirukanwa. kumbe sasa kuko Esther ndio mwenyewe, Esther iko natafuta ingie mule, niwe wagombaga kuhinjira, lakini bikakuwa byagenze biti, wakasema, baravuga, tutafanya mashindano, tuzakoresha amarushanwa, ikizami, tuzakoresha amarushanwa y'ubwiza. Sasa wabinti wote muzabwira abakobwa bose, mubakamate wote waende mu gihugu cyose, bagende ku mwami, wakuye kwa mfalme, baje ku mwami, mutie mafuta pale, mushireho amavuta, mutie kila kitu, muhashire byose, kila mtu ajipodoe sana, buri wese azigira uko ashaka, udashaka aziyunure amaso yose, buri wese azagenda yisiga uko bishoboka. amavuta arahari, amavuta y'igiciro arahari, umwami arahari, ibiryo birahari, murye uko mushaka, murye uko mushaka, mubikore uko mubyumva, ashaka aziyunure, asigaye asade na kiriya niriya ntebe, muzakora uko mubyumva, kugira ngo umwami azabone umudamu buri muntu yikeshe. Haleluya. Ikintu kimwe cyanshimishije, Esther anaambia muyomba yake Mordekai, mie nataka enda kwa ile mashindano, endelea. Imana amubwira ngo genda mu marushanwa. Esther anaambia Mordekai, Esther abwira Mordekai, ninaenda, ngenda giye. Mordekai anamwambia, Mordekai nawe aramubwira, kitu kimoja tu kenye ninajua, ikintu namaze kumenya ni maombi n'amasengesho. Haleluya, haleluya. maombi kusindikize kwenye naenda, amasengesho agorekeza aho ugiye hose. Usihangaike na mafuta, ntuzateshwe ubwoba n'amavuta, usihangaike na chakula, ntuzateshwe ubwoba n'ibiryo. hata benye banapendaka chakula, abakunda ibiryo na mafuta, wenye hawajue nguvu za Mungu, abatazi imbaraga z'Imana, waingie mwa ile mafuta, binjire muri ayo mavuta. Wabinti wakiingia mule, benshi binjiramo, wakakula wakakunywa, bararya baranywa, wakajipaka vizuri, barisiga. siku inafika sasa ya umunsi ugeze,
siku ya mtihani inafika. Umunsi wo kugaragazwa wageze. Inafika. Iragera. Nataka nikwambie. Ndagira ngo ubwire. Mbele za Mungu. Imbere y'Imana. Siku yako itafika. Umunsi wawe wagera. Kila mtu atasimama. Umunsi wawe wagera. Mwozi atasimama. Umurozi azahagarara. Mwozi atasimama. Umujura azahagarara. Umusambanyi azahagarara. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake. Buri wese azahagarara kubye. Fanya tu lenye kunafanya. Wewe ko ibyo ukora. Lakini siku yako iko. Ariko igihe umunsi wawe hari. Utapata cha mutema kuni. Uzafata igihari. Wewe balikwambia usikiaje. Barakubwiye niyumva. Acha busherati yako. Reka ubusambanyi bwawe. Sida itakunyonya. Sida izagufata. Wewe utakoma. Wowe uzabona. Sida haiko muyomba yako. Sida ntabwo ari nyokororo. Haiko shangazi yako. Sida ntabwo ari nyogosenge. Siku yako itafika. Igihe cyawe kizagera. Sasa Esteri. Wale wabinti wote. Abo bantu bose bari baje mu irushanwa. Bakasema. Twebwe barebare. Tena banene. Twebwe banini. Nilikwambia kwa mwanzo. Njyewe nakubwiye bigitangira. Mungu angalia yake urefu wa mtu. Ntabwo Imana ireba umurebure. Angalia yake kabila. Ntabwo ireba ukuri. Anapenda watu wenye wanaokoka. Areba abantu bafite agakiza. Ndio maana mliniita na niko mushi. Haleluya, ngo nicyo gituma nanjye ndahamagarwa niyo nabo mushi. Ndio maana niyo mpamvu mwandalitse kandi ndi umushi. Ngo nicyo gituma mwamamagaye kandi ndi umushi. Iyo kubwoko. Iyo muza kwita ku bwoko. Ntabwo mwari kumpamagara. Ntabwo mwari kumpamagara. Mwamamagaye kubera ko njishishwe. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Sasa Esther naye. Esteri. Yenje mwenye alibakia nyuma. Niyo bari basigaye nyuma. Na wote biko wanasema hivi. Abandi bose bari kuvuga. Kale. Kakandaka. Na ile kabila yenye ilikuwa kule. Na bari ya nari akava. Bali toka kule mbali. Bari ya banyagano. Shie tunashindwa. Twebwe turatsinze bane gihugu. Tuko wanene tena warefu. Kandi turi barebare kandi banini. Hii itawezewa. Aka kazabishobora. Esther na anapita. Esther araza. Haleluya. 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 Esther na anapita. Araza. Maandiko nasema. Ibyanditswe biravuga. Mfalme akafanya nini? Umwami akimubona. Anampa fungulo. Ahitamwereza urufunguzo. Anamwambia. Aramubwira. Ingia mshambule. Wewe injira mu cyumba. Shangilia Bwana. Zamurira Imana icyubahiro. Zamurira Imana icyubahiro. Mungu anaweza yote. Imana ishoboye byose. Anapana gisa nataka. Afanga uburyo ashaka. Tena na imana gisa nataka. Akimana n'uburyo ashaka. Hapana kuforce wewe. Nishiremo imbaraga. Yenye binakushinda biache. Ibyakunaniye bireke. Na shie tuna shida. Natwe dufite ibibazo. Lakini Mungu anatuambia. Ariko Imana iratubwira. Tangaze kama naweza yote. Tuvuge ko ishoboye byose. Tangazie watu kama Mungu anaweza yote. Ishoboye byose abariyo nkuru tuvuga. Nataka nikuulize. Ndagira ngo nkubwire. Nini nje nakushinda? Niki kikunaniye? Nini nje nakushinda? Niki kikunaniye? Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye byose. Haleluya. Haleluya. Yesu anaweza yote. Yesu ashoboye byose. Una shida zenye zinakusumbua. Ufite ibibazo bikuzengereje. Unajiuliza utafanya. Uri kwibaza uko wabigenza. Mungu naye nasema. Imana nayo irimo iravuga. Weka kwanza mikono yako yuru. Wezamura amaboko hejuru. Waambie Mungu hivi. Ubwire Imana utya. Unashindwa. Ngenda naniwe. Nipiganie wewe peke. Wowe ndwanirira. Mungu naye atakwambia. Nayo irakubwira. Hivi unitika udhaifu wako. Ubwo rero wamaze kwemera ko wananiwe. Nami nitakusaidia. Nanjye ndaje bururi burenge. Atakuacha kwanza. Arabanza kureke gato. Upigane kwanza. Urwane. Wafumu. Ugende mu bapfumu. Ende kule kote. Ugende hose. Ombe misaada kule na kule. Ushaka bagufasha impande n'impande. Sa misaada naisha. Igihimba abagufasha byarangiye. Kumbuka na kuambia njoo. Wibuka itakubwira ngo ngwino. Amen. Haleluya. Ni magonjwa ndio nakusumbua. Ni uburwayi bukunanije. Ukosefu ndio nakusumbua. Haleluya. Ubukene nibwo bwakuzengereje. Mungu anasema inaweza. Ngenda shoboye. Kama ninakumbuka maisha yangu, niba wibuka ubuzima bwanjye. Mimi niliwahi kwenda kulokota chakula kuyalala. Ngenegeze kujya gushaka ibiryo muri pubere. Tunakamata chakula tunakula. Niyo twakuraga ibyo kurya byacu. Tunatafuta manguo yenye bengine balitupa. Twafataga imyenda abandi bataye. Yenye bengine balikatala tunabibeba. Ibyo abandi banze nibyo twebwe twatwara. Ndio sape yetu. Uyu munsi rero lakini Mungu apewe sifa. Haleluya. Imana izamurirwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Imana izamurirwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Na wewe kumbuka. Nawe wibuke. Hii mwaka. Uyu mwaka. Yenye tunaanza. Uyu mwaka dutangiye. Hakikisha kama Mungu anaweza. Nta na kimwe Imana itashobora. Hakikisha kama Mungu anaweza. Nta na kimwe Imana itashobora. Kuna kitu kenye napenda Mungu akufanyizie. Hari ikintu nifuza ko Imana yaguha. Ninataka Mungu akufungue. Ndagira ngo Imana igufungure. Mungu akupe baraka.
Imana iguha amahirwe, akuwezeshe kuamini nguvu zake, igushoboze kubw'imbaraga zawe, ushinde mwaka, kugira ngo utsinde uyu mwaka. Kuna wenye walikufaka, hari abapfuye, walikuwa na mali kuliko wewe, hari abari bafite ubutunzi kukuruta. Wewe ulikuwa na nini? Wewe watanze iki? Mungu ana uwezo juu yako. Imana ishoboye byose. Nini ndio inakusumbua sasa? Niki kikuzengereje? Niki kikunaniye? Ni zambi. Ni ibyaha. Zambi ndio inatumaka mtu abarikiwe. Ibyaha nibyo bituma umuntu adahabwa umugisha. Kuna wenye walikuwa wanasema watabatizwa ku Noeli hapa. Hari abavugaga ko bazabatizwa kuri Noheli, wakakwepa mukubatizwa tena. Ico gihe ntabwo babatijwe, baragiye. Mulikimbia mukubatiziwa. Mwaragiye ni mwabatijwe. Hakuna mtu mwenye atingiaka mbinguni na kubatizwa kwa maji mengi. Nta muntu uzinjira mu ijuru atabatijwe mu mazi menshi. Bakubeshe bagire bate? Musaada ni kwa Mungu. Imbaraga cyangwa ubutabazi buri ku Mana. Unakosa mwanaume wewe ukeneye umuntu. Hata unaeneza miaka 40. Niyo waba ukeneye ufite imyaka 40. Usifanye usharati wewe usambane. Kubonane mulifanya usharati wa moja. Kubonana hari ibyaha byakozwe by'usambane. Ngo mwatangaga impano. Ngo mulipana makado. Ngo mwatangaga impano. Wengine wanamaliza mwaka na shukurani mu kanisa. Abandi bari hano bashima Imana. Na wengine banenda pana kado ya busherati. Abandi bakajya gutanga kado y'ubusambanyi. Mwe mutakoma mwe. Mwebwe muzabona ishyano. Mutakoma. Muzabona ishyano. Kitu kimoja. Ikintu kimwe. Acha zambi zako. Wewe reka ibyaha byawe. Acha zambi zako. Reka ibyaha byawe. Utafunguliwa. Uzafungurirwa. Niliona binti moja. Byari ibyo nabonye. Binti moja alikuwa na miaka 11 mu jamaa yetu. Nabonye umuntu anarize mu myaka 25. Umukobwa yarari mu muryango wacu afite imyaka 41. Umukobwa yari mu muryango wacu afite imyaka 41. Alikosa mwanaume. Yari yarabuze umugabo. Sababu jamaa yetu wote ni bapagani. Kandi abantu bacu bose ari abapagani. Ni peke nikamhubiri. Njyewe ndamufata ndamusengera. Nikamwambia neno la Mungu. Njyewe ndamubwira ngo ijambo ry'Imana. Kubali. Ijambo ry'Imana riravuze. Aremera. Akabatizwa. Arabatizwa. Alifunga ndoa na miaka 43. 43. Yari yasingiwe afite imyaka 43. Yasingiwe afite imyaka 43. Abyaye ubwa mbere abyara abana babiri b'abakobwa. Abyaye ubwa mbere abyara impanga. Abyaye ubwa kabiri abyara umuhungu n'umukobwa. Abyaye ubwa kabiri abyara umuhungu n'umukobwa. Biba birarangiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Ubwo se ntiyabyaye. Ubwo ubwo wagira imyaka 40. Niyo wagira 40. Imana itangira igishakiye. Imana itangira igishakiye. Kandi ikora uko ishaka. Ikora uko ishaka. Ntabwo itegeka wowe. Haleluya. Imana nanjye nutankorera kuriya. Nanjye ndava mu ndirimbo. Nutankorera kuriya nzareka ruriya rusengero. Imyaka ndimo ndi gukorera nutabinkorera. Nuyihata ntacyo izagukorera. Senga gusa ubwira Uwiteka ubushake bwawe nibukoreke. Amen. Haleluya. Ubwo nafunga kitabu cyangu. Ubwo ndafunze. Ni nini shida gani uko nayo? Niki cyaba cyakuzengera? Ni shida gani uko nayo? Ikibazo ufite ni ikihe? Hauna pesa? Nta mafaranga. Kwa Mungu pesa ziko. Ku Mana amafaranga ara. Hauna mtoto? Nta mwana ufite. Kwa Mungu watoto wako. Abana barahari. Hauna nyumba? Nta nzu ufite. Nyumba zote ni za nani? Imana ifite amazu. Nyumba ni za Mungu. Inzu zose ni za. Haleluya. Nataka tukuombee. Turagira ngo dusenge. Kitu kimoja tu. Ikintu ngusaba. Nitaombea kwanza kipindi cha kwanza. Ndabanza gusengera igice cya mbere. Mtu mwenye anitika kuamini neno la Mungu. Umuntu wamaze kwemera ijambo ry'Imana. Umuntu wemeye ijambo ry'Imana akaba yihannye none. Umuntu wemeye kwihana kubw'ijambo ry'Imana. Niwe tubanza gusengera. Niwe tubanza gusengera. Mtu mwenye anaamini wundi neno la Mungu, kama unaamini neno la Mungu, niba wemera ijambo ry'Imana, usimame tukuombee. Na uhaguruke. Niwache dhambi zako, lakini ureke ibyaha byawe. Sasa tutamaliza, nitumara gusenga tutaombea wengine wenye niko nasikia roho yangu inaniambia. Turabaza kubwira abantu, turaza gusenga abandi bafite umutima. Ni nani wa kwanza mwenye tutaombea? Ninde tuza kubanza gusenga? Mwenye nasikia kuna vitu vyenye vinamfunga. Ufite ibintu bimufunze, lakini anataka Mungu amufungue. Akabagira ngo Imana imufungure kusudi apate baraka za Mungu, kugira ngo yakire guhirwa kw'Imana. Ni nani wa kwanza? Uwo ninde? Asimame kuna nafasi yake, sitamwita kumbele. Ahaguruke ku maguru ye. Uhagarara ngaho uri tugusenge. Uhagarara uri. Umwanya uri kwihuta cyane. Umwanya uri kwihuta. Ndashaka turangize. Aragira ngo turangize. Ni nani wa kwanza taombea? Ni bande bashaka ko tubasengera tugitangira. Nataka tukuombee. Turagira ngo dusenge. Kusudi Mungu akufungue. Kugira ngo Imana igufungure. Mungu akufungue. Kugira ngo Imana igufungure. Uache dhambi zako. Ureke ibyaha byawe. Amen. Ubatizwe kwenye maji mengi. Ubatizwe mu mazi menshi.
kisha baadaye utapata baraka za Mungu. Aho ngaho uraza gufata guhirwa kw'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo, ijambo ry'Imana, iyo umuntu umwe yihannye mu ijuru haba iki? Tubonye batatu. Haleluya. Abo turabasengera. Niba hari abandi bicaye, namwe turasenga. Amasengesho arabakoraho mwicaye naho ngaho. Ariko mwe muhagaze, hanyuma y'igiterane muri buze kubona abakozi. Muri buze kubona abakozi hano mubaganirize, mubabwire icyatumye muhaguruka, babagira inama kugira ngo imibereho yanyu ya Kristo ikomeze gutera imbere. Amen. Amen. Ubwo tugiye kubasengera rero. Niturangiza turasengera abandi bafite ibibazo. N'abakristo ariko bafite ibibazo byabasengereje, bari gushaka igisubizo cy'ibyo bibazo barakibuze. None ijambo ry'Imana natubwiye ngo Uwiteka ashobora. Wizere gusa ko Uwiteka ashobora. Ndashaka umukozi umwe abanza asengera abangaba bahagaze hari. Narangiza kubasengera nange ndasengera abangaba bafite ibyifuzo byabamenye umutwe, byabuze ibisubizo. Dusenga Imana kubahagurutse mwatera intambwe mukaza mugapfukama hano tugasenga Imana mwageza ahangaha kuri umukeka mwihuse. Okay. Tera intambwe abakeneye kwihana, abakeneye gusengerwa, abakeneye kumva hari icyo Imana yakorera ubugingo bwabo, bihuse baze tubasengere Imana kandi Yesu abaho umugisha. Murakoze. Hari uwundi umwe ndari kubona bari batatu. Uwundi umwe nawe naze. Sindamubona. Nawe naze. Kamatezi baraka abona umugisha. Ngwino. Haraka. Ihute. Yesu abagire neza, reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe aya masaha. Uri Imana yo kwinyirwa no kwizerwa cyane, watanze umwana wawe Kristo kugira ngo apfe ku bwacu kandi kugira ngo atumenere amaraso tubabarirwe ibyaha ndetse n'ibicumuro. Niyo mpamvu bene data bahagurutse imbere y'ubwiza bwawe Kristo, batsinzwe n'ijambo ryawe, nubeze kandi batunganye, nubakureho urubanza ibirego Satani yabaregaga biteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Ureke umuntu n'imbabazi z'Imana biboneke ku bugingo bwabo, wongere ubishimire, ubafatishe umurongo w'urukundo, kandi aho bari baboshye Kristo ubabohore ingoyi z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Uburyo bari bafungafunzemo turabafunguye mu izina rya Yesu. Ukora imirimo n'ibitangaza nk'uko wiyerekanye kwa Lazaro, nk'uko wiyerekanye mwami Yesu Kristo hariya ku kidendezi Bethsaida. Ukora imirimo n'ibitangaza, ubugingo bw'aba bantu burushaho kunezezwa nuko bari bugufi data. Urakoze, turagushimiye. Reka umwuka wera agende muri iri teraniro kandi akomeze guhishura byinshi no kwiyerekana. Tugukomeye amashyi tugushimira ku bwa byose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu. Amen. Urakoze. Ndashaka gusengera ikindi cyiciro cya kabiri. Numvisha umutima wanjye ubimbwiye. Ntijwi ntabwo ari ijwi numvise ari kubimbwira. Umutima wanjye urabimbwiye. Ntabwo ari ijwi numvise riza ngo gira gutya. Oya, no umutima wanjye ubimbwiye. Kubera ko Imana iri muri nge kandi nawe kurimo, kuko umubiri wawe ni urusengero Uwiteka atuye. Hari abafite ibibazo byabamenye umutwe, nubwo impanda avuga nonaha bari kumva ntaho bajya kubera ibyo bibazo. Haguruka ku mwanya wawe tusenge Imana kugira ngo Imana igusubize, iguhe igisubizo cy'ibibazo ufite. Umuntu ufite ikibazo cy'umutwe wese, ariko bafite ibibazo byamena umutwe by'abajengereje, haguruka tusenge Imana kugira ngo Imana igufashe mu ibyo bibazo ufite. Igiye kubwira ngo haguruka, ibibazo byawe bigize gite, birarangiye. Amen. Amen. Nangiye gusenga mu Giswahili rero. Nta kibazo. Kubera ko Imana ijya yumva Igiswahili n'Ikinyarwanda n'amashindimi zose. Yego. Nuko tugiye gusenga kandi mujipe moyo. Mubwire Uwiteka gusa ngo ushoboye byose. Ikibazo mfite urakiza, ariko nzi ko ushoboye byose. Uinue macho yako utazame msalaba wa Kristo, utapata msaada. Amen. Amen. Ninakushukuru Mungu Baba yetu. Akoze cyane Mana. Unayetupa maisha kila sana kila wakati. Asante kwa mlango mzuri ambao umenipa kwa kusimama mbele ya kundi yako. Ubariki watumishi ambao wamenipa mlango huu. Pia ubariki hii kundi
Baba wapendwa, wana shida. Mimi sijue shida wanazo, lakini wewe unajua, unasema kwamba wajua siri za mioyo yetu. Ndiyo maana kwa asubuhi ninaombea kila mtu mwenye kuwa na shida. Wajua shida anayo, shida ya miaka, shida ya miezi. Wewe wajua kila shida ambayo wapendwa wanakuwa nayo papa. Wasaidie, watie nguvu, wakutazame, wainue macho. Neno lako linaniambia kwamba jaribu ya muhimiza msafiri mwendo. Baba wapendwa, wasaidie, wasirudi nyuma kwa ajili ya majaribu, lakini wape kusonga mbele ili waendelee katika neno lako. Jaribu, shida ni nyingi. Kitu kimoja na waombea, wape nguvu kwa kushinda jaribu. Shetani akome, shetani akome, shetani akome kwa jina la Yesu. Shetani akome, shetani akome. Hawa pendwa naombea, utawasaidia. Walioombewa na vitu vyao wasaidie, waliogonjesha wasaidie, waliokosa nyumba wasaidie, waliokosa kila kitu wasaidie. Huyu ambaye anasimama, wajua siri za mioyo yote, tuniacha kwenye vitanga vya mikono yako kwa wakati wako na kwa saa yako, utende mema kwao. Kwa jina la Yesu naombea, uwabariki. Amen. Neno la Mungu libarikiwe kwenu na kwetu. Amen. Ubarikiwe sana. Muri hano rata torero? Muri hano? Tutunge ibiganza umukozi w'Imana. Imana muhereze iki? Mugasubiremo bakopere. Yego rata. Imana muhe iki? Yewewe musubiremo rindi rimwe, kuko wese muri kurepeta cyane, muri kurepeta, muri kurepeta cyane. Yego rata. 1 2. Imana muhe iki? Imbaraga, amavuta no kwaguka n'indishyi z'akababaro no mw'ijuru bazamwakire n'imiryango ye yose. Amen. Twese tugiye kujyana ako kantu. Imana itugenze gute? Imbaraga, amavuta no kwaguka n'indishyi z'akababaro no mw'ijuru bazamwakire n'imiryango ye yose. Aya nano ubwo tugiye kubikura kuri umwe, nawe uvuga ati Imana imumugisha no mu ijuru bazanyakire n'imiryango yanjye yose, ari kwikijijwe. 2 3. Imigisha, imbaraga, n'amavuta no kwaguka n'indishyi z'akababaro no mu ijuru bazanyakire n'imiryango yacu yose. Amen. Abantu mu batunga ibiganza, Imana yarabahamagaye kugira ngo duhite tugira. Reka twakire ko ari integuza iririmbe, hanyuma garuke ntanga gahunda bayikomeze.